dutegereje umucuranzi witwa Kofi arihe nahagarare nawe. Haleluya. Atambuka hariya David niwe coordinating ibintu byose. Hariho n'uwitwa Trump. Ari nahaguruka. Karibu papa. Hariya bari wabo. Ramwana nariyenze ku muziki. Haleluya. Imana ibamugisha. Twakiriye na mwene data twibwanje makuta tanzwe yanditse kwakiriye papa. Kandi bifashe n'ushaka gutambuke nta mushitsi burimo. Haleluya. Hanyuma tugiye kuri indirimbo yayo. Haleluya. Ndashima Imana ko ari nziza kandi kugira neza yemeye kuduterana uyu mugoroba. Imana ishimwe. Ikindi kandi ndashimira ubuyobozi bw'itorero rya World Salvation Church twatikanije na Byiringiro John. Twavuganye iminsi ishize itari myinshi cyane, ariko mbwira ko hano hari igitaramo biragomba ko tuzatarama uyu munsi. Ndashima Imana cyane. Haleluya. Ikindi ndashima Imana yabanye natwe kuva mu rugo amahoro, iratuyobora na madamu, twazanye n'abana bacu babiri. Imana iratuyobora tugeze hano amahoro, twese turi bazima. Turashima Imana. Imana ishimwe. Nta magambo menshi mfite, gusa nari bakumbuye cyane ko ni byiza iteka ryose guhura n'abavandimwe n'abantu mwabanye, kongera ugasanga ibyo byiza mwabaye. Haleluya. Nari bakumbuye si cyane, havuze batatu nawe wumvise. Ntatuje nari bakumbuye, birahagije. Ndishimye kubabona mwese ko mungana. Imana ibamugisha. Imana ibamugisha.
Bwana asifiwe sana. Mavi nashimye hari ibihe umuntu anyuramo ukaza wifuza ibyo wabanje mu bw'ejo hashize tujya urabona twe nizo turi muri pasiteri bishop nizo tugora nyina nataramiye gushinga nitubona uhari baragukumbuye ubiyeje na bishop tubirimo n'uvuye kuzungusha rero ukagaruka ukabonana n'abantu batarama gusa ureke turirimba akaririmbo kamwe twese hanyuma gahunda zikomeza.
witwa Trump ari nahaguruka karibu papa hariya muri wabo Rwanda nararenze ku muziki. haleluya imana ibamugisha twakiriye na mwene data twibuganje makuta tanzwe yanditse kwakiriye papa kandi wifashe n'ushaka gutambuke nta mushyitsi urimo haleluya hanyuma tugiye kuri iyi ndirimbo yayo Otume sana nziza